Mayensa mwa chibie mwa kwa banfamra Adom TV Badwam so yedani ta ekutegu asen kranhensem so ene odi abreye de adu so no ye Badwam kase ensem no doso ne yetodwa wo mu bi ya obetini enura ene enanya agro e wo DVLA atena ye wo 37 na de course wo ho no ye de mu ama no bono so ebebramo na fe ya body ewura eyensem foforo emu yesi afoforo mu sade MMDCs assemblies no one more plans and I want to share tie 2024 yakọ emia hodo bi akwaje won mu nsem eno ne nsem bi areho sem bi tuam and dey bro Adom TV Badwam kase wo show me live on Facebook/Adom TV Extra Go TV channel 119 DSTV channel 280 wo show you live on so Facebook and as YouTube Adom TV too midin afia amankwa tamaklo afia ni DMT said nsem ni chiremu ankasa etie Enra ena afia yesimo 2024 no dead yes obia ye free ahomegye mu yenye yadwuma enti ye boapro call DVLA atena ye wo 37 na so ani se okakire asen ahodo awrade adomadofo yi ye wo so mo register na de course wo ho no Adom TV kase etwaso ni NI ye wo integration what it means is say oba na so ye kofi mensa your board number e wo your fidie mu a e di data eba na wo hwe manual system no so a ye gi owners pictures any several identity ye gi passport no we don't have means of verification but with the electronic vehicle registration the only means of identification NI law I can pay face say oh yeah government service the only form of verification e NI eno na yeso ye di ejuma na ebiom o hwe online vehicle registration system now very convenient and no in candidate here manual system we call custom we inspection this is called queue our banking hall say we payment and also take time but with the online as a digital platform no we you log on to ghana.gov no your payment you can pay through credit card you can pay through momo into show convenience no is there and a biome we share some years back social media we have 2 cars, no more the same number. This new system is taking off that system. Yes, ya fifoforo munti no yeguso de afi hihia wodo eda obi eni so nyumakuo eni so no ye de bro nene ya bo aprako amensina hodo nan akwa won mo so hihia hodo ya won wo ema won mensine no na emiamia hodo ayekọ bi no eni Yebe se yebe miemu na omua sebi waste disposal omo tutu bola egugu baby a ensese omo etu betu na mo yebe mia emu atu na mo yie municipality no your issues of beautification eniama kakra bi wo wa ya me pese be betu dwansa because enche bia na yebe fremo because we are coming up with what we call the modern city project. Special Assistant Enso Emma Okankwe North MC Owo Alex J. Frimpong Enso ni Adom News in Central for Etwetwen Common Word in Semse na Tuja. Thing like ye break say ye nkwa juma there be we strictly only stay out once a year 25th, 26th, Boston Day, now a year statutory public holidays. These are the only days. Even that, you find some basic services are available. Nadmo coordinator, our non-suwaga Central Assembly, Samo Ewukulabi, Enso Edituja, and Shishia would do a one more aye, Edema, man for one partimu for a Jashishia, any in Suhiri. Baby community deba. I be share stakeholders ni na no my den every lecture will be an ebisium na die nadbo pese omo ye den ye no ye da den ato munim nom so mo house omo da to ni nya jojo na emu de betimi a kwan betimi afa so den agbo community no kaya ye adehia 9 de one more ebra etututuo bi ekoso ewon kwanta south mensimo ewo timantam no mo na yamano bofo echechemu a na saaka ya yefui won mo efri won kro emu okrofofo bi mu ba nkwanta ena timamufuo bi akamia won atotuo e de agu won so ade koso yamano bofo
Edibe. Order me. Yeah, but no, you have to be some in general. I'm away. I'm out to the Akani perform. And I'm missing meat in the town. Moko the word of me, then I'm a word of Pussy. and then I'm a color. But you Gary. Okay, Tamuna Munipado was saying, Then I'm your baby, Nipabe 25. Nipado who am a bit man who am a tutu, who Nipacrono. I'm on my promo, Nikamu no more. Kaya phobia woman sune Adom News in Central for etwetwe nkomo ekire nsem ni mu sei. Omanya started to you. Na tiamo driver, tia so na driver amuvi aka ya crofo nipa nai. Na tio na aka omo. Ndi so person na omotibia te sen na hu omotibia. So, omotibia ye nipa menu je ye pompa ye no. Ye nim nia besi. So I'm nipa menu a atimo mo pa no omo na omo ayi omo ekoinim no Abemua wanya mfie aduonu mienu wo fomena wadanse north mensimu ye Kwame Agyemang na aba beto dwa se wono a ne sinimpo wanya mfie aduonum ensia watumi kum no fiati asofia asasi so de ba ye de yamanobofo ediba me yire beto aduro oba no ka chem se ayi wona no a obetwa ma no di nkomo no wa joso no papa wo bangani mu wodi din mu wodi ye no asem kro no ndio otwa so koto na du ahmachin be 430 ne frɛ me se enu asanto kona e bai nam so ama okum ni papa wo adanse fom na ahemfie na nim ana pa me bai am be ka me sister ona kyese eye no kre se wakum ni papa enura ama onu so kodi abansem adwa to adwa rasta no na ja ware e ma no ha o mo de do na ese ma na ese enan ma mi ensa be e ba mi ensa onu kwa ne be ma na me bra no so de ni tu ni nua pa no wa bu kire e fra na ai Agyemang Kwame Agyemang on pore Kwame no na ya fra no ni mfie be aduonu mienu 22 Kwame Agyemang ono ane papa ni wako no ye ni abusafo de bi so ni komo silimoja na eso ni okwa no so na wuni za draw okwa no so sa senra nso ni edigu so a ama line na draw bedem moja ni bi kura na kan be fifa so a won se draw ha ni se senra se motie na se odi miti na mbo ho no se moja na etu na nam so e bai minua rasta yi wo ye din e bai efiri wo maintain nka biem okoso ka cha me se ni we oba be didi e wo me ho me su yo eti mi minim say akola no ye na ko hospital me a won ne pa ne ma ne keka no e commentary ko pem enura na dwo no me enu a ye frɛ me so ka cha me se akola na ku no ada ahemfie lole kwan na nim ha Asembisi ya frase November bosome ne da na tosudumi ensa 2023 ni mu na ani nyira ye motorway no ekwan no so a oluman bi anu wo twam asen ebo no mobronifo bi hu ne mobode ne ba 37 military hospital ewi akire no abeya de so abeto 37 for no eso fi se ye hu busuani hu bi a de asem na akwakosie ene de ekoso Adom TV etwaso Impenifo a womo Ghana Armed Forces ede abetu dwa se oboafo bi a oboaye ede papa bi a ehyen ebo no ewo tema motorway kwan so wode ne ba yaresabia no a doctor for atwe ama sesei papa no da neuro ward ewo 37 yaresabia no sesei ne ho aton nanso no ayaresabia no adomo asukwa ehwe se womo ebehu ne busua nanso womo entimi enhuye we ana womo ede to emontin so se obi a oye busuani bi a onim se ebusuani bia abedi ayaresabia wa wonya ayarehwe a womo hwehwe ne kira kwan no womo enhwe se womo beye ntem akwa ayaresabia ho Adom TV Badwam kase na oguso ehwe no osofo ya ohwe enwumasua so ono anso ye bosomtwe mrahye bedwane Dr. Yawose Duchum ayado ye pa de ama ekunafo ene wona enibie eyenu ye abosome no mu Adom TV etwaso. I felt the need to engage widows on the first of the year. I've done that consistently, and this is the 7th one that I'm doing. These are women especially who need our support, and I felt
when we begin the year, it will be a very good time to let them know that they are not alone and that we are with them. So we bring them, we give them food, we give them a piece of cloth, and then in addition to that, I'll give them some money. So the whole idea is to make sure those who are individuals of need, we come to their aid. And it's part of the understanding that taking care of widows is not just a biblical mandate, but also it's a social mandate. MPP Amanyoko mpanimfo ede nhyehyɛ ato na kwan so committee a nyame ya dom efiada wɔn ehwe na mmea hodo a wɔn wɔ mmarahyɛbadwafoɔ wɔkɔ akɔto aba ɛwɔ hɔ no bibia bɛkɔ yie nhyehyɛ no eni Vetin ebeko so amoma yi New Patriotic Party eye MPP Amanyoko no wɔn ye parliamentary candidate ebe hyase efri eye January bosome no da etoso miensa eye Wednesday ede kɔ efiada eye January 5th ewa afiwe mu a na we ana MPP Amanyoko no ede aba betudwa se wɔn eyi mpenifo bi a wɔn ene behwe ama Vetin ebeko so ewo regions ahodo mu no wɔn kyerɛ mu se bebi a Vetin ebeko so amoma yi parliamentary candidate no eye Boko Central Ketu North ena Akachi North constituency enam sunti no Amanyoko no eyi National Parliamentary Appeals Committee na wɔn ana wɔmanfo ensem a wɔn de beba no wɔn behwem edin a wɔn de betudwa no eye Honorable Ose Prempe ono ena ye chairman Evans Nimako eye secretary Honorable Opare Ansa ono nso eye member Madam Esther Ofori R.O. Solomon ono nso eye member Professor Emmanuel Flolu member Dr. Clifford Brima member Honorable Eugenia Giftikusi member Dr. Ajimai Budu member Alhaji Amadu Kalim member any din awodo bi eka ho Amanyoko no e de abeto on stakeholders enim se womo enhwe se primaries a womo ekɔ no bibia beda na akwam enkrata ebeto dwa no onipa ne nsa ehya ase no eye General Secretary Emma Amanyoko no Justin Kodua Frempong Sofopani Eda Christ Faith Church ano Pastor Blessing Amwako Seth waya adoye nwisia ne nyanka akwakoye won adoye afi Adom TV etwasui afi bia de me yene se ekunafo a ewo Ghana ha nyina metonsa efrom ema omoba na mechom emo ene oyo ebi won so a mechom ntoma but this year no last year che 100 but this year che more than that nti atonsa frɛ kurafo ewo Ghana so bomra na sabi afi aso mi so de nyankopon de adom me no me no mo nche nti me koto ntoma ya GTP ni Holland amede emakunafo no enya no kwa eni nyanka entare enso eka ho ana ya no betonsa didi aduane different ana wana wo sabi ontimi hwe omoma no so no ekunafo na ontimi hwe omoma no so no nse me wo team bi wo ha eya na ma ka kyerem na no so yetimi aso ma se bu ha ni kun wo ye no abusianfo no emfio nti ye bo ankwala de nkwala no ko to school se de be ya omo so be mu se sabi Yakopon ewo nda so de homa ewo ma wo wenye adoye we nkoa na wom aye aposifo ewo mpatemu no enso e de atudwa se aya na omo boa omanfo pa Malangbawi Station Officer Chief Inspector Walker Mensa e de nsemse na tudwa fancy fin na ni na ye ne no abobra yakọ ba ye bibia me say ye the whole station obetwi ho nyina be epenti ho na no dia to no hu so a me kra me dan say wa ma obi every day or several image no enti no kra ma me kra me breso ati enti pastor blessing there minim na meka fan ho nya meka si na me ohira no na se na Bible ka no o say nya ohwe akunafo ehwe nyanka ehwe wo ma omuni bi no na me so ohira no enti ayakumanyo bi na ehye no ono na de ne peye. Philanthropist Reverend Joshua Piakubi ya wono yesofu penida Jehovah Nisi Evangelical Ministry International so aye yenuanu asabi won wadi demo so adoye ene mpanufo e wa Adanse South mensimo e wa Santimantem. Yes, I'm afraid one only pie ene one wanyini akonto of France say be nyina yete ti afia we say the for come is able for me who say one ajom na ko chira and say na ti na na go ya say the I cho mo ka chira ma so I don't see you are for suma Monfanchaye ene na yemienu wo so de o wache no kra no den sen
the interview no mfanche mfa Isaac ke no manyo obesa ye ne biem dia ba eda se ye to so na founder wono so da Quickening World Baptist Church International Prophetess in Shrawalason so e de kokoboy futu na ma monyofo NDC ne MPP tichu osra won mo pa ye ni da kwan se ye kwakoto abai hihye bia wo mo ye na nya asomdue ne mum enye de de ntokwa ebeba Christopher sa politics de nkenya politics de nkam ye kan ke mum na ka o say ye politics ne mum about one ye koto no wankasa ma the spirit of the Lord within you and lead you na toaba ma spirit of the Lord within you and lead you na toaba about one ye koto no enya asomdwe enye pintem enye sekantwe mene hu mienu a wo hwe me ana wutiem ne ye wa ye Ghana enuanum a womo enya achede bi na womo ni agye pa ensem se na womo so di tudwa o ye bia so enyankopon hira so na ye yie ma no edo de do ye wo asori mu ha no onyame so do ne saa ne bi bia na yeye bibi oboso biara so enye yie ma no edana se edenyame so ase ne wa ya ma ye no eye yen ni so eye ye fe afi bia ye ma ye onyame hira no mame ma no kwantenten Nana ene na de hye wa Asante Achem won mu so wa Asante Achem South if se kwan ne nye osra fefoforo ya yasimu mpanifo mra Asante Achem na wo meye wa kwan no ema wo obia moye sebi obi yare ne edin ko hospital ye be bresa agi moto se moto kwa edu bi kwa ye be makwa ye pe moto kwa ye nya bi awoka obi kwa na so obi abubu ya wa nkuhu na mfre no en na kokra na edin bra aho chire papa ne yede wo ha ti esra ban onfenani emmra meboy abe maman ye kwan enu echi no adom kase ene adropafo bi a owo krom ho nso so etwetwe nkomo a wo mo nso ede wonsam eto adom kase enim sei awoka obi a jae moto ansa ede ne beko kwan nye upe o kakra mana kwa kofa kra na asi diga obugu kakra ba charge be charge so nye kwan bi ayewa so be charge ku sanse kwan enye ntira ane de enye kra asai odoka ni na mu a asi twitwi eduba bi kra ntimi nko nti esrese omumeboa na omunye kwan ni yeman esase kwan nsu tutokra ntimi mfaso bio Assemblyman a owo honom ene Samuel Ashali ebra one adom kase ama na eboni ekasa fa wona kwan ye hu ne wo kan ye ne se enra be se 3 days nam ne MP kasa he e wo kwan no ho na o kirem se yenka yakomanto ye yam na kwan no omode mo obi fufuro nti ba omes e bia enkosi ekure honom no na ye kwan ya bi gusu kota ama obi bia wo nam so no ne ho atoro nti megidi se MP ni MC no ma bomoden aban no so bo ne ho modin bia ntitimamufo no yenka yakomanto yeyam Bayanyina no so na Adom TV Badwam kase na no pay memfansi ha media fia amankwa tamaklomeda se raden fan komra somdwem na emo utime kan ye ho e wo Facebook/Adom TV extra ye kwaba na de bonkrata no wa ha ene dwumadi nkai twem sisiye